Ćao svima ljude! Danas se spremite jer danas ću da vam pokažem jednu svađu između dvojice kečera, znači bit će mnogo zanimljivo, samo slušajte i pogledajte. Oni koji razumiju ove riječi iz engleskog možda će da skontaju o čemu je riječ, ali možda neće. Krećemo. Detonation kick right on the ear of Neville, and Neville is stunned. Perkins looking for the knee bar, but look at Neville. He's got there we go. And he pins Perkins. Vidjeli ste sada ovu reakciju, znači pogledajte. Pogledajte ovo. Dobro gledajte. Neville lands on the apron, caught by Perkins. And wow, Perkins showing some power. Yeah, very impressive. Detonation kick right on the ear of Neville, and Neville is stunned. Perkins looking for the knee bar, but look at Neville. He's got there we go. And he pins Perkins. Ljudi, znači umalo mu je skinuo gaće, ali ne gledajte dalje. No. What is run? Oh my God! 3 men taken out as Strowman just pulled the stairs. Roaring elbow on the point of Cesaro's jaw. Yeah, a tag was made. One tag made. Gosh, he went for the outer roll. Vidjeli ste taj opasni Bro King Sheamusa, a danas malo ću da vam promotam jer ne... There's Rollins! Some payback! 2 code breakers from Jericho to Rollins earlier tonight! Uh-oh! Rollins pedigree! Ljudi, to je to što se tiče tih svađa, znači mnogo je, znači mnogo i ovaj lik sa guzicom, sada i ovaj rope break, kick, znači ljudi ovdje je bilo svađa i tuče, pogotovo onaj debeli koji udario ciglavom onu trojicu kečera, znači mnogo. Ono što ste gledali, nadam se da ćete pronaći na YouTube-u ove svađe, lijepo pogledati do sljedećeg videa.